novi kanal da igramo Minecraft, igrat ćemo Skywars i hajde da krenemo. I ušli smo i sada gdje su nam kitovi i uzet ćemo minera i krenut ćemo još malo i idemo i krećemo. I idemo, imamo 15 ender pearla. Još što se načuje tamo. I eno i dijamanti. Dijamanti, tu se pamti. A nas su tu dva komada. I kako? Imam za diamond sword. Ne. Ode mi diamond. Morat ću iron craftovati. Tu su dva irona. Idemo se polako pričati. Što se neće ender pearl? Ne radi mi. I tako je da se obučem. I tu. Uzet ću hranu. I krećemo se nađi pričat. I idemo. I ovdje neko piše TNT. Evo ga neko pao Void. I za 16 minuta. I ona dolazi. I došli smo na drugi atak. Tu imam od nečega. I pao sam u rupu. Idemo. I prešli smo neki most. I sada ćemo vidjeti koga ovdje ima. Ima nekoga gore. Što vidim cobblestone. I čekaj. Idemo uzeti ovaj chest. Diamond sword! Oh yeah! I uzet ćemo 2 diamond sworda. Da, i idemo se opet tu vriđati prema centru. Tu. Idemo se popeti gore.